Batoni. Anyway, such is life. Ngo ikaraga uguo. No ene wera to witu. No, yani mako handa uguo. Ni ruwe. Ha, menda kama thikiriria. Na wewe wa mathikiriria no nginya ungiumira. Nindamenya kaundu. That's the secret. Thikiriria ndo ya no mende Ngai akwende. Na we umire. Ni kuga. Kia mugiko ugire andu ni indo. Andu ni indo. Oya ndukaramene ando ati ni ndenda yakwaria na andu riu maratutara o mekirite ate na tokoro maratutara me migunda-ini ni haku ta mathikiririe magikuruma na thu ndete ki umuthi wacenjia ni undu wao ndu twende na choice yes nyambaze dawa uru ikaraga uria marenda makenete niko hahithia mahithagia umeti matire itheru na ni endwega ni ugucoka riu umere uria ati wamera ma choose their language twarekia na language mashabiki ni matwikire akuingirira muthoni wa Kiruba ni mwikirire agwikirite nginya mubidi athia cenjie ni ugire ati ufatie guthikiriria athikiriria aku tondu ni oyo boss nauga iyo ni oyi thiri andu aingi matoi ndukamene andu tondu ni oindo ni acenjirie nguo iyo agwikirite atia athikiriria ake nauga ekiraga uria marenda ati rimwe ni mamu hahithagia muno na riu kwe mashabiki magiukite comment section ta Rachel ni acangire na akauga hiyo dress ulikuwa umevaa hata mimi nilikuwa mmoja wenye walisema uchange nake Phyllis ni ugite hiyo dress hata mimi sikuipenda but thank God ulichange. Asante kwa kutusikiza.